Kuble yapi baro shakane ka video translation. Kane ka day kalanong kabanriu jong ka beginners level 5 food items and ordering in a restaurant. Menta hakane ka video ngan penkala ya kikitin naga English shaka Hindi bat shaka Khasi. Ka video kan long ka banyera bhayapi banang ban snothu bat bantib yaki meaning. Takadaw snga bhayapi na du basdang har bukot kane ka video kanang bapin snothu bha. In English, rice. In Hindi, chawal. Snabha haka Hindi chawal. In Khasi ka ja lane u khao. Kan ma bhai kane haka English rice. Kabumud haka Hindi chawal. Haka Khasi pat kamud ka ja lane u khao. In English, roti. In Hindi, chapati. Snabha haka Hindi chapati. In Khasi u ata. Kan ma bhai kane haka English roti. Kabumud haka Hindi chapati. Haka Khasi pat kamud u ata. In English, dal. In Hindi, dal. Snabha haka Hindi dal. In Khasi u dai. Kan ma bhai kane haka English dal. Kabumud haka Hindi dal. Haka Khasi pat kamud u dai. In English, vegetable curry. In Hindi, sabzi. Snabha haka Hindi sabzi. In Khasi jinta jhor. Kan ma bhai kane haka English vegetables curry. Kabumud haka Hindi sabzi. Haka Khasi pat kamud jinta jhor. In English, paneer curry. In Hindi, paneer ki sabzi. Snabha haka Hindi paneer ki sabzi. In Khasi jinta paneer. Kan ma bhai kane haka English paneer curry. Kabumud haka Hindi paneer ki sabzi. Haka Khasi pat kamud jinta paneer. In English, mixed vegetables. In Hindi, मिश्रित सब्जियां. Snabha haka Hindi मिश्रित सब्जियां. In Khasi jhor khle. Kan ma bhai kane haka English mixed vegetables. Kabumud haka Hindi मिश्रित सब्जियां. Haka Khasi pat kamud jhor khle. In English, fish fry. In Hindi, tali machli. Snabha haka Hindi ta li ma cha li. In Hindi, do kha sde. Kan ma bhai kane haka English fish fry. Kabumud haka Hindi tali machli. Haka Khasi pat kamud do kha sde. In English, chicken curry. In Hindi, chicken curry. Snabha haka Hindi chicken curry. In Hindi, jinta do siar. Kan ma bhai kane haka English chicken curry. Kabumud haka Hindi chicken curry. Haka Khasi pat kamud jinta do siar. In English, egg. In Hindi, anda. Snabha haka Hindi anda. In Khasi ka peleng. Kan ma bhai kane haka English egg. Kabumud haka Hindi anda. Haka Khasi pat kamud ka peleng. In English, mutton curry. In Hindi, mutton curry. Kan ma bhai kane haka Hindi mutton curry. In Khasi jinta do belang. Kan ma bhai kane haka English mutton curry. Kabumud haka Hindi mutton curry. Haka Khasi pat kamud jinta do belang. In English, water. In Hindi, pani. Snabha haka Hindi pani. In Khasi ka Kan ma bhai kane haka English water. Kabumud haka Hindi pani. Haka Khasi pat kamud ka In English, tea. In Hindi, chai.
Sngabha haka Hindi chai. In Khasi ka sha. Kan mabahikane haka English tea. Kabumud haka Hindi chai. Haka Khasi pat kamut ka sha. In English spicy. In Hindi tikha. Sngabha haka Hindi tikha. In Khasi ba sat. Kan mabahikane haka English spicy. Kabumud haka Hindi tikha. Haka Khasi pat kamut basat. In English sweet. In Hindi meetha. Sngabha haka Hindi meetha. In Khasi ba thiang. Kan mabahikane haka English sweet. Kabumud haka Hindi meetha. Haka Khasi pat kamut bathiang. In English salty. In Hindi namkeen. Sngabha haka Hindi namkeen. In Khasi ba bangmelo. Kan mabahikane haka English salty. Kabumud haka Hindi namkeen. Haka Khasi pat kamut ba bangmelo. In English hot. In Hindi garam. Sngabha haka Hindi garam. In Khasi ba khloy. Kan mabahikane haka English hot. Kabumud haka Hindi garam. Haka Khasi pat kamut bakhloy. Khu ble yapi baro sajisen biang ngakermen skem ba phila nang bat phila sngo thu kat to kat ne leng pa kan ka video. Perlok ya kabam ta thang hang ne hi ngan second bat phi ha ka be pat ka video. Shushu snga pe ya ki video bat practice na kapor kanang ba phin la bas sngo thu kloi kloi. So stay safe and keep on learning.